Dober dan. Tokrat smo pa v začetku junija, kar je na Kitajskem posebno obdobje, in to je obletnica pokola oziroma protestov na Trgu nebeškega miru. Z namo pa pozdravljam Zorano Bakovič. Bi kar začel, Zorana, ti si bila tam na ta dan. Kako se spominjaš tega dneva, ko se je to dogajalo v Pekingu? Pa moram reći da, prije svega pozdravljena Ljaž i svi koji nas gledaju, moram reći da se toga uvijek sjećam ne samo kao toga dana, odnosno noći u kojoj se to događalo, nego tih mjesec i pol, odnosno više od mjesec i pol dana kako se razvijao studentski i građanski pokret, koji je odjedanputa prikazao Kinu kao društvo koje je vrlo svjesno one jedne modernizacije koja je nedostajala. Dakle, Kina je do tada počela već provoditi uveliko, već 10 godina provodila modernizaciju industrije, poljoprivrede, vojske i znanosti i tehnologije. Međutim, peta modernizacija političkog sistema je izostajala i nedostajala. I u tih mjesec i pol i nešto više dana su ne samo studenti i građani, nego i zaposlenici državnih službi i nekih ministarstava izišli na ulice pod izlikom odavanja pošte preminulom i već tada smijenjenom partijskom generalnom sekretaru komunističke partije Hu Jaobangu, ali zapravo tražeći tu petu modernizaciju. I kako je to bila 89. godina, koje se svi sjećamo zbog toga što se u njoj dogodilo puno toga u socijalističkom svijetu, u komunističkom svijetu. I u Sovjetskom savezu je bila uveliko glasnost i perestrojka i Gorbačov je upravo i došao u službeni posjet Pekingu u vrijeme tih najvećih demonstracija, nije mogao čak biti ni dočekan na aerodromu zbog toga, odnosno na trgu Tiananmenu zbog toga, nego je sve moralo biti preinačeno. Događale su se velike promjene u Čehoslovačkoj, tadašnjoj Jugoslavija je već počinjala pokazivati znake da će se i tu dogoditi nešto veliko. I Kina isto tako, kao i cijeli drugi komunistički svijet, bila na prekretnici što napraviti. I dok su studenti koji su bili potpuno mirni, glasni, ali mirni, nikada nasilni, ni u jednom trenutku nije bilo, Kina ima vrlo, vrlo stroge zakone o nošenju vatrenog oružja, tako da nigdje nije bilo nikakvih ni pucanja, ni bilo kakvih naznaka da se te demonstracije mogu pretvoriti u nekakve nasilnu pobunu. I mnogi su imali dojam da Kina ide u tom smjeru, dakle da će polako od komunističke, socijalističke države postati socijaldemokratska i da će se začeci demokratizacije tu konačno pojaviti i morati biti prihvaćeni, s obzirom da ja sam doživjela da je u pojedinim trenucima na tom trgu bilo preko 1 milijun ljudi. To znači i sam trg je toliko veliki, sjećaš se i sam, i on je poznat po tome da na njega stane 1 milijun ljudi, ali to je bio cijeli grad je bio zapravo pod studentima i, ponavljam, uvijek naglašavam, i građanima koji su također u tome učestvovali. Međutim, i neki moji kolege koji su morali predavati članke ranije, prije 4. juna pisali kako konačno Kina ide, gotovo je, partija mora prihvatiti, rukovodstvo mora prihvatiti, optimistično, onako kako je to izgledalo, Kina ide u demokratizaciju. Međutim, bilo je jasno kada je dovedena vojska oko Pekinga, koja je polako se približavala gradu i koja je opkolila cijeli grad, bilo je jasno da to neće tako baš ići kao što se to čini i mnogima, osobito onima iz demokratskih zemalja koje su moji kolege koji su zaključivali, ako iziđe 1 milijun ljudi, onda ne ovo čemu razgovarati, onda se ta promjena mora dogoditi. Ne, to se nije, ne da se nije dogodilo, nego je, kako smo kasnije saznali, Deng Xiaoping, koji je tada bio
već uveliko u mirovini, ali je držao vojsku još uvijek zapravo kad kažem u mirovini, dakle nije bio u mirovini, se povukao sa svojih svih drugih partijskih funkcija osim predsjednika Centralne vojne komisije i koji se je jako plašio onoga što je gledao u Istočnoj Europi i u Sovjetskom savezu. I dok je posmatrao, na primjer, Poljsku i Leha Valensu, solidarnost, on je rekao da Kina mora apsolutno spriječiti bilo kakvu pojavu neovisnih sindikata, zbog toga što upravo tu leži klica pobune protiv komunističke partije. Čak je rekao, mi možemo pristati na slobodne izbore u kojima ćemo u prvim izborima pobijediti komunistička partija sasvim sigurno, zato što nitko drugi neće imati nijedan alternativni program, ali u sljedećim izborima gubimo vlast. I navodno je Deng rekao, država je spremna pobiti, dakle žrtvovati 200.000 ljudi za 20 dodatnih godina stabilnosti. I sa tim bliskim prisustvom vojske je bilo samo pitanje u kom trenutku će ona krenuti na demonstrante i to se dogodilo doista već zapravo 3. juna u noći, negdje pred ponoć, negdje oko 11 sati zapravo na večer, kada je vojska krenula polako prema Tiananmenu, ne polako zapravo, žurila je zauzeti Tiananmen, ali ne morala proći kroz sve te stotine tisuća demonstranata. Ja sam krenula na trg u noći čim sam začula prve pucnje svojim autom, naišla na jednu vojnu jedinicu koja je stajala na Tiananmenu, to ne znam da li se sjećaš, je jedan od onih na drugom ringu koji je obilaznica oko Pekinga. I ta jedinica je vrlo čudno stajala, okrenuta kontra, ne prema centru grada, nego kontra. Njihov komandant me zaustavio i pitao me, kud ti to misliš ići? Ja sam rekla na trg. A ti znaš koliko je ljudi već pobijeno. I uputio me, ali vrlo prijateljski i vrlo s velikom brigom nazad. Ja sam obišla krug i izišla autom vrlo blizu ulice Vječnog mira, Chang'an-Dajie, one velike avenije koja vodi prema Trgu nebeskog mira, i tu su naišli ogromni tenkovi i počeli pucati iz poluautomatskih puški. Meci su i nas dvoje smo završili ispod mog auta. To je bilo jasno da se pucalo bez biranja, dakle pucalo se u ljude. I nakon toga me je taj Kinez koji me je pa možda i spasio, tko zna što bi bilo, uvjerio da ja njega odvezem negdje na sigurno i da onda se uputim prema doma. Međutim, ja sam stalno pokušavala doći čim bliže i gledala kako trče mladi ljudi sa onim triciklima na kojima bi inače prevozili robu, sa velikim onim drvenim platformama na triciklu, noseći ranjene, možda i mrtve. I cijeli grad je zapravo bio u jednom nevjerojatnom stanju u kojem, moram priznati, nikad prije nisam mogla zamisliti da ću vidjeti taj narod do te mjere beskompromisno hrabar i neustrašiv pred tim ogromnim tenkovima. Oni su skidali cipele i gađali tenkove, sjedali na svoje bicikle i jurili za njima, pokušavali spasti bilo što je bilo pred tom vojskom. Međutim, vojska je očito dobila naredbu da do 6 ujutro 4. juna zauzme Tiananmen, na kojem su bili šatori gdje su studenti, demonstranti praktično logorovali tjednima, bili već potpuno neki u štrajku glađu, neki izgubljeni, ne sasvim sigurni ni gdje se nalaze, ni pošto su došli. I zašto su morali zauzeti vojska Tiananmen? Zato što je to fizički, geografski i simbolično centar kineske vlasti i to je bila točka koju je morala zauzeti
vojska očito pocijepana. Počela sam i zato i govoriti o onome komandantu koji mi je već rekao da je već puno ljudi pobijeno. On je pripadao jednoj, kineska vojska je inače podijeljena u 4 različite sekcije i očito da su se neke od tih vojski odcijepile i zapravo pokušavale sve to spriječiti i stati u zaštitu reformi i onoga što su studenti tražili. Da ne bi došlo do građanskog rata i do obračuna između dvije struje unutar vojske je Deng Xiaoping naredio jedinicama koje su bile njemu odane da zauzmu Tiananmen i sa te pozicije zapravo se branila pozicija vojske i komunističke partije u cjelini, to jest onog njenog dijela koji je vrlo uvjereno odbijao sve što su studenti tražili, a to znači slobodu tiska, demokratizaciju i borbu protiv korupcije. Nisu tražili smjenu režima, oni nisu tražili da se komunistička partija svrgne s vlasti, ni u jednom trenutku to nije bilo izrečeno, tražili su samo ovo troje. No, očito da je bilo jasno da kada bi to dozvolili, da bi onda Kina izgledala posve drugčije i da bi onda naravno taj autoritet i taj monopol bio podijeljen, odnosno rasprsnut i da bi se pluralizaciji otvorila vrata naveliko. Zelo znam prizor je, ko je možak stal pred tankom in se ni hotel umakniti na sred trga. Si ti videla ta prizor v živo oziroma koliko daleč si bila ti od tega zelo ikoničnega trenutka? Da, ja sam baš u tom trenutku kada je taj nepoznati mladi čovjek izišao pred tank bila u jednom od compounda gdje su živjeli stranci i strani novinari, zatvorena zato što nas je vojska blokirala, nije nam dozvolila izlaz više uopće, tvrdeći da su snajperisti i kontrarevolucionarni na zgradama i da surađuju sa stranim silama koje pokušavaju svrgnuti kinesku komunističku partiju. I odmah uz taj compound je bila visoka zgrada Citica gdje je bio ured slovenačke firme Smelt i predstavnik te firme Vladimir Gašparić, koji je kasnije bio veleposlanik Slovenije u Kini, nije bio trenutačno u uredu. U trenutku kad sam ja ulazila u zgradu su kineski vojnici rafalom izrešetali ured, tako da je sreća da nikoga nije bilo. To je dakle bilo sve još uvijek dan nakon masakra, ali još uvijek sa puno pucanja, sa puno nevjerojatnih ponašanja kineske vojske, sa kojom sam ja onda u tom trenutku, dakle dok je ovaj stajao ispred tenka, tenkovi su pokušavali ići duž avenije Vječnog mira, ja sam se našla odjedanputa suočena sa vojnicima iz bezumljenog pogleda, sa puškama koje su odmah repetirali, bili možda spremni pucati ili ne znam, na svu sreću bio je nekakvi komandant tu i govorilo se da su ti vojnici dovedeni s vijetnamske granice, s kinesko-vijetnamske granice. Negdje je čak bilo da su i pod drogama, međutim u to teško mogu vjerovati, ali u svakom slučaju da su vojnici koji su tjednima bili držani u izolaciji bez ikakve informacije što se događa, oni nisu znali u kakvu misiju idu. I to mi se učinilo vrlo očitim u tom direktnom susretu sa nekolicinom njih. A mladi čovjek koji je izišao ispred tenkova, odnosno ispred jednog tenka koji je vodio cijelu kolonu, je sa sve vrećicama nečega što je imao u njima, u bijeloj košulji i zavrnutim rukavima, se pomerao onako kako ga je tenk pokušavao zaobići. Vrlo je bilo jasno da je već izdana naredba da tenkovi ne gaze ljude, jer su tijekom prethodne noći gazili preko ljudi. No, nekolicina drugih su skočili i tog mladog čovjeka odveli i više se nikada o njemu ništa nije saznalo. Navodno je uhapšen, navodno da je imao 20 i nekoliko godina, da je bio sa sjeveroistoka, međutim više se nikada ništa o njemu nije saznalo ni gdje je, ni tko je,
ni da li je živ, ni na kakvu kaznu je osuđen. Prej si že imela tako Hu Jaobanga, si omenila, plus to, da je imela vojska različne frakcije. Pa drži to, da je recimo reformistična struja oblasti in vojske sodelovala z vami tujimi novinarji, da nekako zadržiš sebe na oblasti, oziroma in na kakšen način je to potekalo? To su bile godine, vremena kada je novinarstvo značilo jako puno i novinari su mogli doista puno utjecati na to što će se događati u mnogim dijelovima svijeta. Kina je vjerovala naime da preko novinara može poslati poruku demokratskom svijetu i tražiti podršku ne bi li demokratske zemlje zaštitile tu reformističku struju. Kad kažem reformističku, onda zapravo mislim na ovu prodemokratsku struju. Prije svega je to bio tadašnji generalni sekretar Zhao Ziyang, koji je imao nekakvu ideju postupne demokratizacije, koji je mislio da, s obzirom da je Kina već prešla u tu fazu gdje su radnicima oduzeta sva prava i ona potpuno dana u ruke menadžerima i direktorima korporacija i kompanija, Zhao je imao tu ideju da se onda radnicima mora dati nekakav politički glas. I njegova je ideja bila da se preko jednog privatnog instituta za izučavanje ekonomskih pitanja napravi jedna najprije neformalna opoziciona stranka od koje će se onda postupno napraviti i prva opoziciona stranka koja ne bi bila destruktivna, nego koja bi naprosto napravila nekakvi balans u tom tada već jako nepravednom i neravnomjernom glasu koji su imali s jedne strane oni koji su držali sredstva za proizvodnju, kako se to tada govorilo komunističkim jezikom, i s druge strane onima koji su imali ništa drugo nego samo svoje vrijedne ruke. I s obzirom da je u to vrijeme Kina imala relativno još uvijek ograničene odnose sa zapadnim zemljama, a vrlo dobre odnose s Jugoslavijom, koja je bila uzor kineskih reformi. Kinezi su učili od Jugoslavije gotovo u svakom pogledu. Mi smo, novinari iz tadašnje Jugoslavije, bili ti preko kojih je ta liberalna prodemokratska struja komunističke partije pokušavala poslati poruke na zapad, prije svega u zapadnu Europu, i naravno s druge strane su to isto tako pokušavali to činiti preko američkih medija. Ali mi smo bili vrlo tu ključna karika preko koje su informacije išle i otuda smo mi dobijali najbolje informacije. Ja sam, na primjer, dobila prva informaciju da će Zhao Ziyang biti smijenjen i to je skup koji je došao iz jedne takve liberalno-demokratske strane iz Akademije znanosti, koja je, dakle, od jednog profesora sa Akademije znanosti koji je bio povezan osobno s Zhao Ziyangom i sa njegovim ljudima, i nadali su se da će preko jugoslavenskih medija ta vijest ići dalje u zapadnoevropske i da će onda zapadna Europa napraviti pritisak na Kinu, jer je već počelo otvaranje prema vanjskom svijetu i Kini je bilo vrlo stalo da se trgovinske veze, a osobito investicije koje su dolazile velikim dijelom iz zapadnoevropskih zemalja ne prekinu i da se putem tih trgovinsko-ekonomskih veza nekako dođe do tog da zapadna Europa utječe na to da se zaštiti Zhao Ziyang i da on ne bude maknut u stranu. Međutim, to je naravno bila jedna velika iluzija i tih kineskih liberalno-demokratskih snaga, a i svih nas, da mi to uopće, kad kažem mi, da bilo koja strana sila to može, neovisno o tomu o kojoj se radilo. Svi su budno gledali što se događa, svi su slali iz tada najjačih zemalja svijeta poruke da očekuju od Kine da poštuje volju naroda, odnosno poštuje volju studenata, građana, i da se Zhao Ziyang zadrži na vlasti. Međutim, Kina tako ne funkcionira. To smo mogli vidjeti i ranije, to je bio dokaz da se ništa zapravo nije promijenilo i dan danas
je isto tako. Ništa izvana ne može Kinu promijeniti. Ubije nas iluzijo. Zdaj pa, če ostanemo malo v tej iluziji, pa če mogoče malo na kratko, kakšna bi bila ta iluzija, če bi pa se recimo upoštevali želje študentov? Ali pa recimo, kakšno bi bilo kitajsko novinarstvo, če bi imel malo več svobode? Vrlo je bilo interesantno, kineski mediji su procvjetali u tih 2 mjeseca malo prije oko Hu Jaobangove smrti, dakle 15. aprila je on umro. Još malo prije toga su počeli pisati slobodnije, a onda u tih mjesec i pol dana su pisali nevjerojatno kritično, odgovorno, ozbiljno, sa dubokim analizama, promišljenim člancima, vrlo pointiranim, usmjerenim političkim analizama i predikcijama što ako se dogodi ovo i ono i treće i četvrto, povezivali gospodarsku situaciju s korupcijom koja je naravno s reformama došla i počela bujati u Kini, objašnjavali zašto je to loše, objašnjavali kako se to može spriječiti i vjerovali u ono što smo tada svi vjerovali, a to je da sloboda medija jest jedini način borbe protiv korupcije. Jer ako se eksponira, dakle ako postoji taj jedan nadzor koji se zove slobodni novinar koji će doći i napisati to što radi korumpirani partijski dužnosnik, onda se više neće biti tako lako korumpiran kao što je to tada postalo. I ne samo to, otvarane su društvene teme koje su bile naravno vrlo bitne. Dakle, postavljalo se pitanje koliko je neravnopravnost, imovinska nejednakost, koliko ju je mogućno i dozvoljeno tolerirati u jednom socijalističkom društvu. Postavljalo se pitanje zašto je Kina uopće komunistička bila na način na koji je bila tijekom velike kulturne revolucije o kojoj smo već govorili. Postavljalo se pitanje koliko je kineska kultura, kineski identitet sklon autoritarizmu i čak diktaturi. Dakle, otvorena su sva pitanja koja su bila relevantna tada za kineski razvoj, kineski društveni politički sistem i naravno silno brojna druga pitanja koja su bila u vezi s kreativnošću, umjetnošću, obrazovanjem itd. I to je izgledalo doista puno vrlo snažne vitalne energije, gotovo nevjerojatno s obzirom na to da kineski mediji tada nisu bili tako razvijeni. Kina je imala partijske glasnike, dakle tiskane novine, dnevnike, imala je nekoliko časopisa i imala je televiziju centralnu i onda podijeljenu na regionalne i to je to. Nevjerojatno je zapravo bilo vidjeti da je u to vrijeme prije interneta su kineski novinari bili nevjerojatno dobro informirani i imali zapravo veoma dobre, snažne parametre novinarske profesije. I to je naravno preko noći ugašeno. S masakrom je sve stalo, ugašeno su svjetla i sve je zaustavljeno. Da bi se novinarstvo ne ugasilo, nego potpuno mijenjalo. Nekoliko godina nakon masakra ja sam bila sa svojom kolegicom s fakulteta, kineskinom, čiji se je sin spremao upisati na fakultet i rekao mi je da želi ići u Ameriku studirati novinarstvo. Ja sam ga pitala zašto u Ameriku, zato što se puno bolje može novinarstvo naučiti u Americi nego u Kini. A onda što? Zašto novinarstvo? Zato što bi se on onda vratio u Kinu da onda naučivši kako se radi dobro novinarstvo u Americi, svijetu puno bolje objasni Kinu nego što to svijet tada zna. Dakle, počela se je od Tiananmenskog masakra nadalje među kineske novinare usađivati ta ideja da svijet ne razumije Kinu, da vidi samo ono što hoće vidjeti, samo zlo u Kini, a da zapravo treba objasniti što je sve to dobro i da to treba raditi sa visokom novinarskom profesionalnošću. I sad smo dobili zapravo jedan čudni hibrid, jednog miješanca u Kini, jednog izvanrednog novinarstva
vrlo preciznog. Kineski novinari vrlo, vrlo dobro znaju što je podatak, što je činjenica i što je istina. I vrlo ćeš rijetko u kineskom bilo kom mediju naći laž. Ali znaju gdje i kako tom činjenicom, tom istinom manipulirati i zapravo prikazati ono što moraju ili što u velikim dijelom i sami i hoče pokazati. Ja, zdaj se je razložila predvsem nekaj veliko zanimivih stvari, ker zdaj, čeprav je kitajska oblast vzela to novinarstvo v svoje roke, to ne pomeni, da država se ni razvila. V kakšnih drugih državah vidimo, da oblast samo hoče obdržati oblast v rokah zato, da je pač ima. Ampak Kitajska se je razvila z izjemnimi koraki naprej. Tudi ogromno ljudi zdaj na Kitajskem bi rekli, da so veseli v tej državi, da se dobro počutijo, da živijo v mogočni sili, ki bo nekoč najboljša na svetu. Pa po drugi strani imamo pa spet državo, ki je bilo milijon ljudi, si rekla, na trgu. Vejo, kaj se je zgodilo, hkrati je pa ta pokol izbrisan iz zavesti. Nič ne moramo o njemu prebrati nikjer. Ni nobenih obletnic, nobenih učbenikih ga ni. Kako vidiš ti ta skoraj nek paradoks te Kitajske po letu? Ti si sam bio uoči jedne bakar obljetnice Tiananmenskog masakra i vidio si kako raste nervoza, kako se približava 4. juni, otkazuju se osjetljive teme, otkazuju se osjetljiva predavanja, pa čak i neke osjetljive predstave. Redakcije svih kineskih medija dobijaju cirkulare kako taj dan, što taj dan trebaju objaviti i što nipošto ne smiju. Nikako, koje su teme zabranjene i o kojima se ne smije. To sad više nije samo Tiananmenski masakr, nego je to mnogo što drugo. Između ostalog, dugi niz godina nakon Tiananmenskog masakra je jedna od tema su bile majke koje su tražile da se njihova djeca koja su poginula, ne samo na Tiananmenu, mi kažemo na Tiananmenu, ali to znači u cijelom Pekingu jer je vojska išla kroz cijeli grad, da se dostojno sahrane i da im se skine sa imena ta pogrdna optužba da su učesnici u pobuni. I tražili su da se objavi lista svih koji su poginuli. Nažalost u Kini to ide tako. Komunistička partija je vrlo spretna u tome. Jednoj velikom broju tih obitelji su vlasti ponudile razne privilegije u zamjenu za šutnju i mnoge jesu pristale na to. Mnoge obitelji su pristale šutjeti, one koje nisu su bile pred svaku obljetnicu masakra bi dolazila praktično stavljene u kućni zatvor, tako da ne mogu ni sa kim komunicirati. I sve je vrlo sustavno napravljeno da se o Tiananmenu više ne govori i da se oni čija su djeca ubijena, da se ne pojavljuju u javnosti ni kineskoj, a još manje da komuniciraju sa stranim medijima. Naravno, šta je Kini jako pomoglo u tome je sam kapital, i to zapadni kapital, koji je upravo nakon Tiananmenskog masakra navalio u Kinu svom snagom i najveći dio ovoga razvoja koji imamo danas, neusporedivo veći količina investicija sa zapada je u Kinu došla nakon masakra. Zato što je kapital voli državu koja mu garantira stabilnost, nikakvih neće biti radničkih pobuna, štrajkova, nema ni radničkih prava. Dakle, kapital jako voli takve sredine, očišćene od bilo kakvih ljudskih prava gdje se naprosto može samo misliti o profitu. A pri tome dugo godina je kineska država stajala kao prvi garant stranih investicija, osobito kad se radilo o velikim stranim investicijama. I to je pomoglo zbog toga što su onda i strane vlade, koje su naravno u Kini ubirale nevjerojatne zarade, bile sklone šutjeti ili Kini da Tiananmen više nikada ne pominjati ili čak u nekim slučajevima i izjaviti određeno razumijevanje. Kinesko stajalište bi bilo, ako bi se pomenuo Tiananmen,
da je to nesretni incident koji da nije riješen tako kako je riješen bi urodio kaosom koji bi trajao ko zna koliko godina i ne bi bilo takve stabilnosti koja je nužna za gospodarski razvoj. Što, moram opet reći, su strane kompanije vrlo rado prihvaćale kao argument, a vrlo često i mnoge strane vlade. Ja, omenila si ta dogodek. Ja, pred 2 letoma sem bil tam in bi mogla priti Renata Selecel predavati na eno univerzo v Pekingu. In ker je bilo to 5. 6. junija, so preprosto odpovedali, ker je univerza mogla zaprositi za dovoljenje oblast. Pa so najprej malo predstavljali in potem je samo bilo sporočilo, da tega dogodka ne more biti. Pa čeprav ne bi govorila nič v povezavi z masakrom, so pa še vedno lepo jo sprejeli na univerzi, lahko si vse pogledala in ja, ampak samo je šlo mimo. No, zdaj pa še za konec bi pa samo še povedal, Trg nebeškega miru je zdaj turistična točka. Zelo je ogromen, lahko si ga gre, lahko vsak ogledati. Edin bi pa opozoril, če kdo bo zdaj potoval v Peking, da se mora to prek aplikacije WeChat ali Alipayu vnaprej rezervirati termin. To ni mogoče samo priti, tako kot pri nas na Prešernov trg, takrat, ko ti pač paše, ampak imaš svoj termin, si ga moraš rezervirati in je tudi precej taka ostra, no, ni glih ostra kontrola, ampak moraš iti prek vse senzorje, rentgen in ti pregledajo, kaj imaš s sabo in potem si ga lahko ogledaš. Da, Tiananmen je, Trg nebeškog mira je simbol kineske vlasti i simbol Kine na kraju krajeva i doslovce, opet ponavljam, i geografski i politički i simbolični centar Narodne Republike Kine. I na južnoj strani Tiananmena leži sarkofag sa tijelom Mao Tse-tunga i tu je mauzolej Mao Tse-tunga i dugi rep Kineza koji ga žele vidjeti. To je isto interesantno da usprkos svemu Mao nikada ni za što nije kriv u očima i u srcima Kineza i Tiananmen na čijoj je drugoj strani veliki isto tako portret Mao Tse-tunga koji visi na vratima nebeskog mira, a koja su praktično ulaz u carsku palaču, to je zabranjeni grad. Jest jedno od mjesta koje svaki turist želi vidjeti, naravno. Međutim, nije samo zbog, nikakve demonstracije se apsolutno ne dozvoljavaju na trgu ili u blizini trga i to nije samo zbog Tiananmenskog masakra, nego nakon toga što se dogodilo na Tiananmenu je kineska komunistička partija dosta inzistirala na tome da se sreže utjecaj zapadne kulture, politike, naravno zapadnih medija na kineske građane i osobito na mlade i onda je počela forsirati kinesku tradiciju i kineske tradicionalne, sve tradicionalno, borilačke vještine, tradicionalnu pekinšku operu, između ostaloga i kinesku tradicionalnu medicinu. I unutar kineske tradicionalne medicine se je počeo razvijati taj kult Falun Gong koji je sredinom 90. godina se rascvjetao kao mješavina budističko-taoističkih kombinacija vježbi koje pomažu čovjeku ostati zdrav. Kako je to bilo vrijeme kada je kinesko zdravstvo doista bilo loše, bilo je doista jako važno ostati zdrav i Falun Gong se pretvorio zapravo u jedan gotovo bih rekla vjersko-socijalni pokret. I s obzirom da su se Falun Gongovci na Tiananmenu također okupljali, čak je bilo, možda se sjećaš toga, ono samospaljivanje, oni su se pokušali spaliti na trgu, a da bi dali zapravo znak, da bi time na taj način protestirali protiv progona Falun Gonga. Od tada je trg potpuno zatvoren i više se na njega tako ne može doći i na njemu voziti bicikl ili gledati, fotografirati. Ja sam bila jedan puta prisutna kada su
još je to bilo relativno slobodno, mogao si doći, ja sam bila na rolerima i kak je trg lijep, ravan i nema prometa na njemu, možeš rolati doista krasno oko onih spomenika palim borcima i ispred mauzoleja. I došle su 3 žene, odnosno 2 žene i jedna djevojčica, očito sa sela, to se moglo vidjeti, i počele su raditi čuvene, te prepoznatljive početak te falungunške molitve. Tog trenutka su se svi turisti koji su bili oko mene sa fotoaparatima, Kinezi koji su slikali malo mene, malo mauzolej, malo, svi su krenuli na njih i ispostavilo se zapravo da su oni bili agenti u civilu. A nakon toga je zabranjeno da se ulazi slobodno. Dakle, može se ući samo ovako kako si ti rekao. Ja, Zorana, hvala za vse te res zanimive prepovedi. Ja, naslednjič se pa slišava pa kakšno rekla v nogometu.